mwasisi na mwangalizi na mbeba maono huduma ya The Jesus Christ Church of Tanzania JCCT. Tuko mahali hapa tunamtumikia Mungu. Na siku ya kesho tuna ibada kubwa sana mahali hapa, ibada ya kusifu na kuabudu. Tunawaalika watu wote, watu wa dini zote, watu wa kabila zote, watu wa madhehebu yote. Hatubagui dini wala kabila, tunamtangaza Mungu aliye hai mahali hapa. Kesho tuna ibada kubwa sana sifa na kuabudu. Kama unavyoona tupo kwenye maandalizi makubwa sana. Njoo onyeshe kidogo, njoo onyeshe. Tupo kwenye maandalizi makubwa kabisa ya ibada yetu ya kusifu na kuabudu siku ya kesho. Tarehe 23, kumbuka tarehe 23 mwezi wa 11 2025. Siku ya kesho tuna ibada kubwa sana na tutakuwa na watumishi wa Mungu mbalimbali. Rafiki zangu nimewalika kuja mahali hapa. Pia tutakula pamoja mambo ya pilau. Amen. Kwa hiyo nakukaribisha sana mtu wa Mungu, nakukaribisha sana, karibu sana. Unaona vitu hivi? Tuonyeshe vizuri, tuonyeshe vizuri, tuonyeshe vizuri. Umeona vitu hivi? Umeona vitu hivi? Tupo kwenye maandalizi ndo yaani tunataka kufunga hapa tuanze mazoezi makali ya nguvu. Naona kitu hicho? Hii ni madhabahu yetu ya The Jesus Christ Church of Tanzania chini ya mtumishi wa Mungu mimi. Amina. Kwa hiyo tunamtumikia Mungu mahali hapa. Ndio onyeshe speaker, ndio onyeshe speaker. Ndio onyeshe speaker. Yeah. Tunazo speaker 4. My God, speaker 4 zinazocheua vizuri.